Nibwega Boniface tugitegera rugono rungi na rwa kiri kuria mwana ndagitari na kwithirwa akiaririria thina ya mwana kwithirwa ari na mukujo munene. Nenda twarĩrie mantu chagi tugitawa umbilical hernia. Umbilical hernia ni arawithera mwana oku ena kimukaugi kimbi. Kimukaugi kethwa kimbi nio tumitaga umbilical hernia. Hernia mbio. Hernia irera gintu gikuma guntu kumwe giatonya guntu kungi. Ukethwa kwina ara gintu kimwe kiumba kuma hamwe kigatonya angi. For example, kena mtu omba kuelewa na tankuga umbilical humanitie na rietwa mukou juto ta umbilical. Now mukou mbere mwana achiarwa kwe connection yethairwa ina karinya kethwa ge connected kiu na ngozi kana mukou, na mwana achiarwa karinya kau kabatite kuingana nandi kwena no bachiarwa gakarega kuinga karega kuingana. Ukethera ria mwana okuarira anyira kana rire ambire gwikuchia pressure yatonya kiu ituma mara jakauma kiu jagatonyera gantu na gakario ring. Uketha gwe gintu ja ring kwe ring ireo itainganire ndeje skin ndeje ngimara na nde kiu ando kethera mara nontu ba pressure mwana anyira kana arira mara jagatonyera kirinyi eje jakeja na skin iri na ndiro kona gintu gikario kimballoon keimba kiri mukauja mwana oku nambuge thina eje mwana oku atithera arogi kana ategi buthuku yakwa nto bathugana ya mwana kuthena kimoko ukimbi ko rogi kana ategi buthuku no bangi bakathugania inasi o mugitire buthuku rira mwana aciarawa ari na ndiri anabara thineje ni thera mono iki in the family no keja kutha ba bwi family ya imuko view ya mwana okuo keja kutha inyawe ena thina jeu kona ndi mwana ategi buthuku atirogi na ati kutha muko aja wagiti buthuku thugane kigo kyatumira muko jwaku jorega kuingana au. Now bara ingi nabo bajokaia mwana age yake mukauja kiu angoka ukero joe kirungi kira gya kona mugwanja kira gya samani uthekereo riu chokyo uthekere mwana angangu kuma na mwanka mugongo iu nyo mutheka u itituma kimukau kiura no to advise auju mukau jorea itureka naju no gatinda kutheka ngautinda kuogera kirungi kanai nekana na juma kama mwana okwa kinyie miaka 5 ageja ukinya miaka 5 na jota ingana riu nambukirwe clinic etathithirwo operation na geta ring yunkuga era ete tumwe mara jatige kotagara nde kingozi ke skin ya mukou. Number 2 natia mwana no arege kukara miaka 5 akathithirwo operation inya miaka inya irite thiri ni untobwai ni untoba kuthora marajara jakeja gutonya ndene ara arafu jakeja gwikuthanio cha for example marajara jagatonyo jakeja gwikuthanio ou maraja mwana jakeja gwikuthanio ou ara kanyamo ara kare ara tugire kwina ring mwana wabathite gwikwa emergency operation na nate mwana ukuna komba kumenya mwana maraja gwikuthanio ou. One ukethira mwana oku wa inya mukou jumagaraja methe. Number 2 mwana karira nani stop jeka atemo akibanga. Number 3 ukethira mwana oku no ntumara ija ikuthanirie atiumba gwita kioro. Number 4 ukethira mwana oku gitukira kionde araruma gotaika nena pini nene mono na kiugite kuringithika mwike cibitari etari ngwembicha yona ni yethora maraja mwana aje ikuthite kana ingi twita strangulated hernia ukone kanitha maraja mwana aje ikuthanitie agaikwa thieta jeta jagaitanua
na agacoka agatumwa ikenda hania iria marajatiga gutonyerwo. Kwou ukeja kutha mwana kwina thina jeu no utege manto jajau ethoro tijo mara ija gutonya jakauma jatonya jakauma itumwe miaka 5 etho etiinge ne ongwa kuma umike cibitari etathi the operation and ikenda komba kwerekanwa. Kwona please ona mwana kwina hani eje utegere nyagi family ukona ntu bangi benayo na nyetho tibo benayo no yambirie na mwana oku.